Yes, nkomeje rero kubaha ikaze mwebwe abakomeje kudukurikira kuri Rujugiro. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire yuko gukora subscribe aba ari inkunga ikomeye cyane kugira ngo natwe tugire bimwe mu byo tubona. Hanyuma ikituzanye hano namwe murakizi mwese, wari urubuga rw'imikino. Nyamuneka ubundi abanyabwenge bavuga yuko rwose urubuga rw'imikino rukenewe cyane kugira ngo tumenye ibivugwa mu isi ya siporo. Hanyuma rero nadatinze tugiye twese kurebera hamwe ubusesenguzi burimo buracaracara mu kanya. hari mace y'ikipe ya Mavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Hanyuma rero ndabakeneye cyane kabisa kugira ngo turebere hamwe iyi match ese irangiye gute, ubusesenguzi byinshi cyane kuri iyi match, dore yuko rero abanyarwanda twigaragaje neza tukahakura itsinzi. Hanyuma rero ugume hano kugira ngo umenye ese uwatsinze igitego ninde, ese ababanjemo ni bande, byose hano urabimenyera kuri iyi channel. Hanyuma rero si ibyo gusa turi buganireho, turaza no kuganira ku ikipe ya Rayoni rwose ndi kubona hano ibintu bikomeye cyane. Nizere ko rero mwagezeho kabisa. Turaganira uburyo match rero zigiye gutangira zikinwa ndetse izi shampiyona uburyo zigiye gutangira. Hanyuma mbabwire n'amafaranga arimo aratangwa kugira ngo mugure amatike, hanyuma mbabwire na code mugomba kuyatangaho. Hanyuma rero reka mbabwire ngo naha mukanya ndaje tubiganireho. Yes, nkomeje rero kubaha ikaze mwebwe abakomeje kudukurikira kuri Rujugiro. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire yuko gukora subscribe aba ari inkunga ikomeye cyane kugira ngo natwe tugire bimwe mu byo tubona. Hanyuma ikituzanye hano namwe murakizi mwese, nkomeje rero urubuga rw'imikino. Nyamuneka nongeye kubabwira ngo muze mwisanga hano, bavuga yuko rwose studio za Rujugiro rukenewe. Hanyuma rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umusesenguzi mubi cyane mu bicu datinze, bamwita tugiye twese kurebera hamwe ubusesenguzi burimo buracaracara mu kanya. hari match ako kana gaciyemo amazina nitwa Mavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Hanyuma rero ndabakeneye cyane kabisa kugira ngo turebere hamwe iyi match ese irangiye. Hanyuma nkuko nari nabibasezeranyije, nagira ngo mbanze mbaherere kuri abanyarwanda twigaragaje neza y'Amavubi y'igihugu cyacu itsinzi cy'u Rwanda. Hanyuma rero Amavubi hano ndi kubona umenye ibinyamakuru byagiye byandikaho ababanje mu bande, byose hano bimenyera kuri iyi channel. Hanyuma rero si ibyo gusa tuganireho, turaza no kuganira ku ikipe ya Rayoni ya Zimbabwe. Rayoni rwose ndi kubona hano ibintu bikomeye cyane. Nizere ko rero mwagezeho kabisa. Turaganira uburyo match rero zigiye gutangira zikinwa ndetse ni ibintu bikomeye cyane ndetse n'intsinzi bakwiye kwishimira. Hanyuma mbabwire n'amafaranga arimo aratangwa kugira ngo mugure amatike, hanyuma mbabwire na code none se reba wenda usubije amaso yatangaho. Hanyuma rero reka mbabwire ngo naha mukanya urabona nyine ni ibintu biteye ishema ndetse n'ibintu bishimishije. ni n'inkuru nziza ku banyarwanda kuba yahakuye intsinzi. Ariko undebere neza kuri uyu musore akomeje kudukurikira leta barafinda. Hanyuma rero ndagira ngo reka nkubwire yuko gukora hanyuma ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi yatsinze ikipe y'igihugu ya Zimbabwe igitego kimwe ku busa. Umukino w'umunsi wa munani w'itsinda ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 wabereye kuri Olalado Stadium. ubona inyandiko ziriho zisa uyu mukino rero wabereye muri Afurika y'Epfo
kuri uyu munsi wo kuwa kabiri buracaracara mu kanya hari mace yaryoheye ijisho. Umutoza rero w'Amavubi Adil Amrouche yari yongeye kugirira icyizere Ntwari Fiacre Mizamu, hanyuma anashyiramo n'uwo bita Niyomugabo Claude urumva yari kuri gatatu, Mutsinzi Ange Jimmy Mutsinzi Ange kabisa muramuka cyane muri Rayon Sport, hanyuma na Manzi Thierry bakina mu bwugarizi bari buri nyine uvango bwa rugarizi bwarimo n'uwo bita na Kavita hano kugira ngo umenye ese ubonye igitego cyane ryoheye nka cya gitego muri metero hafi metero zya muri 50. Hanyuma uri kumva abo nibo bari barimo barakora mu bwugarizi, hanyuma Amavubi Rayon rwose yakomeje nyine akina byugarira nizere ko rero na yuko match aho ngaho iratembera, gusa Amavubi yagowe no kubona umukino nyine no kwibona nyine umukino ugitangira, yabonye uburyo bwa mbere ku hanyuma ngira ngo wa gatandatu babwire nko Kwizera Georgia Ewan umugore amatike yinjiye umupira awuha Mugisha Gilbert, reka mbabwire ngo naha mukanya haje tubiganire ukomoka akina ikipe ya APR ifite ngomeje rero kikura nkota wongera ubisubiremo kikura nkota kuri Rujugiro. Hanyuma rero iyi shampiyona mbabwire yuko ndakeka iri buze kumushyira abari inkunga ikomeye cyane twagiye ntabwo tugaruka tugire rero yateye n'ishoti hanyuma mbega ishoti rikomeye cyane inyuma y'urubuga rw'amahina inyura ku ruhande rw'izamu gatoya ku munota wa 8 abanyabwenge tunavuga ni muri doge okaziyo ya mbere yaribonetse ku munota wa 8. Hanyuma Bizimana Jihad rero uyu muramuzi cyane umusore w'umuhanga kabisa, aba ni we wambaye igitambaro cy'ubukapiteni hamwe ubusesenguzi mbega wasubije umupira inyuma mu minota 12 yakoreye ikosa rutayizamu wa Zimbabwe inyuma y'urubuga rw'amahina ndetse ryahanwe n'uwo bita Zimbabwe. Hanyuma rero cyane kabisa Jordan Zemura awutera hejuru gatoya izamu, ubwo rero iyo okaziyo nayo iba byinshi cyane nta kintu yamaze ku ruhande rw'ikipe ya Zimbabwe. Hanyuma twihuse cyane aho igitego rero cy'Amavubi cyaje kuboneka, umusore n'ubundi Mugisha Gilbert hanyuma rero waje kuba yatsinda iki gitego, turaza no kuganira wabonaga yuko rwose yagize n'umukino mwiza ku munota wa 90 kubona hano n'inyongera nyine bari bongeyeho ko rero yarangiye Amavubi atsinze igitego kimwe ku busa, itsinzi ya mbere kuva gutangira umutoza Adil Amrouche ndetse izi shampiyona uburyo zigiye gutangira. Hanyuma imikino amaze gutsindwa n'amafaranga igaragaze nicyo gihenga kore nta bintu byo kujenjeka ibi nibyo dushaka twebwe. Ndakubwiye ngo uyu Adil Amrouche ahubwo abe maso nibyo imikino wese wamira gute uriya mukino ubundi twawutakaje gute uriya mukino wa Nigeria ari ukuntu navuga ko ari ukubyuka nabi, ariko nyine ari igihe iminsi ntago buri ikunda gusa. Iyi nsinzi ni ikigaragaza yuko ari impinduka yashyizemo se cyangwa se atangiranye. Hanyuma bimwe mu bintu umutoza Adil Amrouche yatangaje kuri Ntwari Fiacre, we yavuze yuko uyu Ntwari Fiacre ashobora kuzasubirana umwanya ubanzamo muri Kaizer Chiefs hariya muri Afurika y'Epfo, kubera ko ari kubona rwose ngo ibintu arimo arabikora sana bitewe na save yakoraga. Uyu muhungu yakoze save uhita umanika amaboko. Ngo umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Adil Amrouche yagaragaje ko cyangwa se yatangaje ko abona uyu mbega ukuntu yabonye umukino yahise agira icyizere avuga yuko uwo bita Ntwari Fiacre wanagomba kubona umwanya muri Kaizer Chiefs yo muri Afurika y'Epfo. Gusa mva ku Mavubi gatoya kugira ngo ninjire mu yandi makuru arimo aravugwa mu mikino, kubera ko Amavubi ntabwo ariho tubuze kuganiraho gusa. Amavubi ubwo abaye aya gatatu mu matsinda, kandi mu itsinda azamuka ikipe imwe
icyo gihe nyine birasaba gukora cyane. Ubundi muri iri tsinda ry'Amavubi ikipe ya Afurika y'Epfo biri kuvugwa yuko ariyo ishobora kubiyoboye n'amanota 13. Niyoboye uvuga ngo niyoboye urutonde kwikuraho. Hanyuma twikoreje gatoya muri ikipe ya Rayon Sport. Lion abanyarwanda bakunze kuvuga ngo ni ikipe y'Imana. Ahubwo nibyo koko inkuru itangaje igiye gutangaza bariyo. Umubitsi wa Rayon Sport bakunze kwita Rukundo Patrick, nako bamwita Rukundo Patrick. Urumva mbese oya akantu ka Rukundo oya wishyira oya. Biri kuvuga yuko rero ashobora kuba yeguye ku nshingano yari afite muri Rayon Sport. Birabaje. Akanoro kazi birababaje, ni inkuru mbi kubariyo. Rukundo Patrick wari umubitsi wa ikipe ya Rayon Sport yandikiye ubuyobozi bw'ikipe avuga ko yeguye kuri izo nshingano kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Nzeri 2025 nibwo Rukundo yanditse ibaruwa y'ubwegure. Yavuze ko yeguye ku mpamvu ze bwite ndetse yabigishijeho n'inama umuryango we. So iyi Rayon Sport utangiye kubona abayobozi begura, ni ikigaragaza ko haracyarimo akantu k'agatotsi. Ntabwo twatangira kwikanga ko bishobora kuzabyara ibindi bintu. Nuko ikipe igenda isenyuka. Buriya iyo abayobozi bamwe batangiye kwegura ntibagende bagaragaza impamvu zibatera, ni ibigaragaza ko nyine mu ikipe ntabwo harimo umwuka mwiza. Hanyuma Rukundo uyu tuvuga Patrick wari umubitsi w'ikipe ya Rayon Sport yari amaze amezi 10 mbega hafi umwaka ari kuri uyu mwanya. Rero yatowe mu Gushyingo 2024 ubwo nyine amaze gutorwa umuyobozi mushya mu muryango wa Rayon Sport. Ubwo rero yabaye perezida wa komite nkemuramaka muri Rayon Sport hagati y'uyu mwaka wa 2020 ndetse na 2023. Umwanya yeguyeho muri Nzeri nyuma y'uko kujya ku kibuga yambaye umwambaro wa APR. Ako niko bahari banza ariko katumye bamurakarira. Upfa n'ikipe udatoza nabyo yari ikibazo buriya. None se yarakoshije ari ukuntu abayobozi b'ikipe nyine bavuga ati dore urimo urafana umukeba. Igitangaje rero ni umuyobozi wa kabiri weguye muri komite ya Rayon Sport, aho akurikiye vice perezida wa kabiri Ngoga Roger Aimable weguye ku cyumweru tariki ya 7 Nzeri 2025. Abayobozi babiri baragiye. Abariyo hangaha bakwiye gupfukama bagasenyera ikipe yabo, kuko dore nuko nguko itangira gusenyuka. Kandi bari ahantu heza da, bari ahantu heza. Sesa none si niba turimo turavuga ngo ikipe y'abagore yageze muri 1/2 muri Sekafa. Vraiment ni ikigaragaza yuko bahagaze neza, ariko abayobozi kubera icyo barimo uragenda nyine ni kwa kudasenga basengera ikipe yabo. Oya gusenga naga ryo kibikebura ahubwo ejo bundi habaye inama. Erega nanone inama idasengeye ni ikibazo, ariko nanone ntabwo byabuza yuko amakipe atagiye inama y'inteko rusange assemblée générale. Samuel ndagira ngo iki kintu ari cyo dusesenguraho kugenda kw'abayobozi ari gihe biterwa n'impamvu se wenda zo kutabana neza mu maekipe, wenda umwe arafata umwanzuro atabajije undi ese, cyangwa wenda akamo ibintu nyine byo kubogama. Yewe icyo navuga birumvikana icyemezo yafashe yari yagitekerejeho, wo kugira ngo nyine mube muhanganye, wenda uri kuri uruhande atagukigikiye biba byiza ukaba hari umwanya. Yewe icyo navuga ni kimwe, Bwana Rukundo, iyi Rayon Sport yitonde. Iyi shampiyona igiye kuyitangira nabi. Assemblée générale cyangwa se inteko rusange, iyo nama ikimara guterana amaze kwegura abayobozi babiri, kandi ibi biraganisha kuki dushobora no kubona abandi bantu begura. Samuel reka ibintu tubigere kiriya, nimba ubona abantu b'abayobozi bifata ubwabo bakandika amaretere amabaruwa bagashyira hariya, ikigaragaza ko ikipe iri mu kurinda imuka. Reka nivire kuri Rayon Sport tujye kuri APR. Ariko rero mbere y'ibyo ngibyo, ku munsi w'ejo ku itariki 8
Rayon Sport y'abagore buri abantu ntabwo bakunda kwikurikirana ariko buri Rayon Sport y'abagore ni ingenzi cyane. Mbona nira mikino y'abagore ibiryoshye. Bose hari imikinisho kuryoha. Sinzi impamvu mutayihanga ijisho. Bo Rayon Sport Women Football Club yanganyije na Top Girls igira icyizere cyo kujya muri kimwe cya kabiri cya Sekafa. Rayon Sport y'abagore yanganyije na Top Girls yo mu Burundi ubusa ku busa umukino w'umunsi wa kabiri w'amatsinda ya Sekafa. izatanga iki nyine mbega hagati ya Rayon Sport ndetse n'andi makipe arimo ahangaha, izatanga izindi cyangwa se imbega izaga izindi izajya muri CAF Champions League. Rero iyi Rayon Sport ishobora kuba yahawe amahirwe, yahawe nyine amahirwe kubera ko Rayon Sport yaherukaga gutsinda ikipe muri Ethiopia ibitego 2-1 bitaga CBL. Sinzi nimbira amaco arayirebye yari umuriro iriya mace. Uzikaba ikipe y'abagore ya Rayon Sport ishobora gukina. C'est ça. Wayishyira mu kibuga gukigakina kubitaza. Rero nimanukiye muri APR ntabwo ibiri kuvugwa rero n'ibyo ku munsi w'ejo. APR yageze byo byamaze gukonfirmwa, yageze muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. Ni ikigaragaza ko ikipe ya APR ifite ikintu bita speed, navuga ari nka speed, navuga ko rero ari chance. APR ni yiyemere kubera ko nayo ishaka kubira imirasi bibonobono aya makipe afite. Hoya ntaga wivuga ngo nibyo kwasi bibonobono. Oya baburetse ni umwana bashyira ibiryo ku isahani. Aya makipe afite wibuke yuko Samuel ntago nshaka gutongana nawe. Wibuke yuko Rukundo baburetse ndashaka ko dukoresha iminota mikeya, hari igihe dutanga nyine ibintu n'abantu bakarambirwa, sibyo se? Nta kurambirwa. None se urambwira ngo ikipe ijya kubona intsinzi yayikoreye, ntabwo bajya mu kibuga ngo bakine n'umuzamu gusa, haba harimo abakinnyi 11 baburetse maze mubwire nyine bwira. APR imiranga n'amakipe afite abakinnyi mu makipe y'ibihugu, sibyo? Na APR abafite ariko ab'ingenzi twavuga bakina uwo bita Taleb akeneye arabujuje, bamemere dawo barahari urumva. Yewe ibaza ko harimo ubu ngubu twavuga yuko wenda tuvuye kuri no gatatu Bugingo Hakimu ni umukinnyi mwiza, nawe twavuga ngo APR ngiraje yinjizwe ngiki, kandi Bugingo Hakimu ni umukinnyi mwiza. Ako wibuke yuko nabo umuzamu wabo ugikura nkota nahari yarahamagawe. None bantu Adolphe arimo amareki ndetse na wenda ntago ari ugupfobya uriya muhungu azi no gufata pe, ariko wibuke yuko umugabo niwe mutwe w'urugo. Urumva umugabo abaye adahari umugore wenyine ahari, icyo gihe arinda isura igaragara. Komeza umbwire sana. APR yanganyije na KMC FC ibitego cyangwa se igitego kimwe kuri kimwe. Rero bigize byinshi kandi ari ibintu byabonetse mu mikino, ni 1-1 mu mikino isoza mu matsinda. Hanyuma Sekafa Kagame Cup rero ikomeza muri kimwe cya kabiri kirurushanwa riri kubera muri Tanzania, iri ku mwanya wa mbere. APR iri ku mwanya wa mbere. C'est ça vraiment. Ifite amanota agera kuri 7 ngira ngo yatsinze Bumamuru, akandi gatita yatsinze ndatari kubwene kahe niba ngo bakita bo iyi kipe rero Murandege. Hanyuma iyi kipe ihagarariye u Rwanda yakinnye umukino udafite Jibril Watara Sheikh. Uyu Sheikh rero Watara ashobora kuba yarahuye n'imvune. Rero uyu Sheikh Jibril Watara ararwaye, ndetse n'uwo bita Dauda Yusuf. Kumva ikipe hafi ya yose babarira bamemere dawo ntabwo bari. Tuza uretse mbanze wereke bimwe mu bintu ndaje muri kure mu kanya. Hanyuma Dauda Yusuf nawe ntabwo yari afite amakarita 2 y'umuhondo muri rushanwa, ntabwo byabyemewe. Buriya ntabwo navuga ngo umukinnyi ngo yicaye kubera iki, mba mu kubwira n'ikintu cyatumye yicara. Muri uyu mukino rero bari barimo barakina
rwose ngo abasore b'ikipe ya APR baje kwigaragaza neza, ndabona rwose ba Bugingo Hakim bahari, ariko kubera kino muhungu bita Clement atahamagawe biterwa nta kizere wagiriwe nyine ari igihe tuzabaza turebe pe. Ni ibintu ndi kubona bitanejeje. Hanyuma byasabye gutegereza umunota 40 APR FC ibona igitego yatsinze na Niyige na Clement rwose respect, kubera ko Clement nanjye niyo mpamvu narimo ndibaza kuko icyo atahamagawe mu ikipe y'igihugu. Ku mupira rero yarateye nyine ukumva byari biturutse ku ikosa, yagaramye mbega yimwe umupira yawigaramye nyuma y'ikosa rero ryahanwe n'uwo bita Bugingo Hakim. Sinema ndakubwira uti Bugingo Hakim ni umukinnyi mwiza, iyi APR ifite abakinnyi habwisha ko iri mirasi bibono soza. Aha, amakuru ko nyafite ari menshi kandi ukaba iminota imirangendana, ndamenya mbigenzane kaducumbikira aha, ariko ducumbikire aha, sinagenda ababwiye ku kantu gatoya rukundo. nyarutsa Rega ibintu biba ari danje mwana, atuma kuba amakuru yizewe. nyarutsa Ahubwo ndagira ngo nibutse abantu bakande subscribe. Ikintu cyo gukanda subscribe barakivuga iki? ako kantu mugende usacinge Rujugiro Comedy Official ude subscribe cyane, rega bakore na share, nose dutanga ibiganiro bibi kandi Imana irabagirira neza. basujye no guhanura ariko nabyo biri mu mano twasigiwe. Byose turabyemerewe. Ariko rero dusoza ubwo rero izo like n'izo share rwose turazikeneye. Ako se samwe uri kubona ahangaha wa muhanzi wacu yarashyinguwe koko se birashoboka ko ejo yaba yarashyinguwe. ntiwagiyeyo se? ashwe hakorwa nawe rero urangana kuko nawe ariko nabyo bintu uri ndumbaza buretse mbaze nkubwire. Hari ikintu kimwe nabonye wenda se abaturage bakunda gukabiriza, umuntu arapfa ngo tuzahora tukwibuka. Bibutse bane numvise Kenisa bivuga simbizi ngo bababeshye. ubwo birashoboka turahanura. None se reka nkubwire, umuntu ngo azibukwa byahe? Wenda ndatanga urugero. Ubu se ubu nta muntu wibuka wapfuye? Reka da use Pastor Theogene waramwibagiwe? wari wabona bavuga ati turibuka runaka byahe? Ejo bundi ku itariki 2 se z'ukwa 9 Jay Polly ntabwo bari barimo baramwibuka. Se numvaga amaradiyo yacuranga indirimbo za Jay Polly. Ari ukuntu baba ngo tuzarota tukwibuka ukagira ngo ni buri munsi baza mureke kubeshya abantu, muvugisha ukuri. Hanyuma njyewe reka shyireho iyi nkuru ya nyuma tuve muri ibyo ngibyo by'abapfu ahamba abapfu babo. Nako bibiri ivuga FIFA ubwo njye nikoje mu Burayi, ubu ngubu nateze rutema ikirere. tugende. FIFA yashyizeho abagize akanama kayo gashinzwe kuvugira abakinnyi ubwo mu kurwanya irondaruhu. Ibi bintu kari kose bakoraga iki? Ngewe Samuel ndagira ngo ibintu tubigire kiriya. Ibi bintu byari bitegerejwe igihe kirekire. Ubundi uno muntu uba ufite irondaruhu bagakwiye kumukatira burundu kubera ko abari murazana amacakubiri. Binyibukije amateka. Ukajya gukina akakwita ingagi. Ibintu binyibukije amateka. Ari ibintu najyaga mbona. Ari umuhungu umwe yashatse kujya mu gisirikare, ni inkuru yabayeho. Noneho yari we mwirabura wari uri mu bazungu. Wumve ngo ibizami byose yakoraga bamuhaga sufuri. Siko hanyuma ku ntebe shuri bavuga. Amakuru rero onyesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryashyizeho itsinda ry'abantu 16 bagize akanama gashinzwe kuvugira abakinnyi mu mbega
kurwanya irondaruhu kiswe Player Voice Panel. zabo barabaye tayari ndumva ariyo nkuru ntanagarukiraho. Ndabona harimo nyine abafite uruhu rwera, ubwo wenda nitugira amahirwe tuzabona uko tubacamo tubababwire. Gusa rwose ndabona harimo abanyatogo, abanyaliberia, abanyanigeria, abanyasenegal, abanyabrazil, ni benshi barimo. Reka duhinire ahangaha, reka duhinire kuko abasoje ko numva ushaka ko duhinira ahangaha nubwo amasaha abantu bakeneye gukaraba. Rego ndabyumva amasaha yagiye, ariko ninjye uyoboye ikiganiro safa, ariko umuntu akeneye no gufata amazi. Ese birakureba umuntu akananywa ku mazi. Ariko reka ngwirike iyi studio wishaka kuyiteramo urusaku, ninjye wakwakiriye, ninangire kubwira ngo nta mushyitsi wibwira ngo ubu ngubu ngewe nubwo uri umusango hano, ariko menya ko kubera ko unakwakiriye uri umushyitsi. Habe no kunyakira, habe n'inyange nibura amaye ngo curureho, ndumva umuhogo wumye. Inyange igura ngahe? Ma nimero zawe inyange igura ngahe? Shaka kungura inyange cyane, andika 07. turabivugira mu studio. No, arega mbabizi neza, ariko wenda nta byubuza ahubwo uvuga ngo